Nelibirta Tanbang, Sondro Singh Rongpi, Aprangsi, Bisonat Karbi Live Kelangwer, Kaching Honorat do Anafan Kardom Nang Pajeriklo Kardom. Tangna pini Arsik Jitlapan Soda Kabirta, Nonang Tonpan, Arjikta. Sukhajan Ahitialong Karbenglong Autonomous Council Taxation Department Atum Trading License Kabe, Humpli Akulat Kangkirpon. Patumi Preni Pai Enkoda Toxiarni, Sukhajan Ahitialong, Karbenglong Autonomous Council Taxation Department Atum Kulat Ahum Tinalong Trading License Kiri Kakrukji Puraketa Maporahut, Department Amonita Atum Rajkumar Roy, Jagrusa Lapen, Raju Kumar Tripathi Atum Ketenke Chokalamki, Karbenglong Angkang, Hurchodut Anpinlo. Lason si Karpilo Charlie Asong mate KSA JYCP lapen kaprek hampang asong atum sitame pinrem pondo. Laso jok pini Preni Pai Engkoi Rasir Cap Arni Karbenglong Autonomous Concession Department atum Sukhajan Ahitialong damsi trading license kawe humpli akulat inghapon ceklo. Lasi kenang soda porahut soda kakang sai mate trading license kawe akulat kang hapon thega jok KSA lapen hampang asong do anatum sitame Karbenglong Autonomous Council atum apan kachuru pajirpon. Lapen kaprek Ahitialong sitame angtan pen kebang keng sangatum trading license kawe pen beha ke claim atum ana pan sitame prabjin pen kang hap erji apan sitame kachoningri padopon. Itum patumi incident death pen patumi itum Karbenglong Autonomous Council officer pan keng jok death pen la bangso proses itum continue je bangso itum tin patata tabata pendak pajana hawara mande sukanjan itum namubi thulo lasi kicok si abang thu adukan akhai Bijoy Singh alang le dukan itum sil etlo lasi lebang kelang tum alang lita kicok si ke thepi kicok si itum sil nang pokolo alang li claim ke janang je polo lasi itum sil nang pokolo alang li itum hanang lang plot si claim do lasi lebang cok si lasi alang le min kalpin do alang li claim kita itum marjulong bom lo tumor jur bom amlong bom lo lasi itum pini itum Karbenglong Autonomous Council authority order tingken itum tidak sukanjan hawar itum bangsi itum alang ya dukan an itum sil tikang itum ada SDPO mandadak magistrate mandadak bogojan usi itum celangsi lepan ke Karbenglong Autonomous Council tax officer an itum celangsi dan itum dak chief legal officer do kabendak local lo lake lasi itum lokal alang di corporation ng pidun lo je lason ki chokchi po lang stame nang doan nang ningje dulo kasalang stang dulo lasilo chokchi pusi ame thang de ningdug lo walang stame ningdug si alang yang dulo lasilo song ke claim ke danang gi polo lang ningdug lo dak pinangan itu Hindi speaking atum stame ningdug lo alang tum regret lo je it should not happen actually kintu ba claim de lo chokchi jansi alang li inut ki chokchi pensi entire bihari committee bottom de Pasal son ke claim ke deneng to salang tumta sigobir do pasti alang di dagedat bukajan khabar sido asi tum ditum los bangso process ke tum continue claim ji pini claim lo pulai le tum ton to kali tum tax rep ode tum continue claim ji lapen ke la kichok che ke the pi ke than ke adukan ta license ta cancel ko lapen ke sil lo lapen ke dak police custody long pada bidoan itum kairas tang an lapen ke la so agotona la so itu officer man ke theng so atum an ke itu license ta itu da simiti lung cha pas ke langsung license ta cancel pon at lapen ke alang tum ke dukan ke dulong lelo athe council authority nong saman ke bithe bang kulo te lage ali asia lelo asalang tum hokkat ke council authority man lang plot si dolo lasi council authority man aman ke bithe tum an ke lage chokhe the biglo lasi alang tum hange da dukan ke tum padilong lelo kapan dia apa license ta itu authority pen isi meeting long siapa sih labang so actually license ta itu cancel kontak Tanda pini humkan adukan lo sar kisimpon itu pini especially pini arni sikan gila so Bijoy Singh adukan sih itu alang itu macamnya teng pen itu situ dah lokal orang thana teng dan itu sil ada kami state of dolo ya itu dalam dolo lapan all council team teman itu long dolo kasih lakum kasoteng dan sih lokal orang thana lapan dak lokal tum nang kejadun pen teng sih itu cinis itu kasoteng dan itu sil ada mula bangke Bijoy Singh bhandep inang pon long igal masa loan amat ke arjilong olang ta labang itu loan order man si klempo lagi ini tuma duty lo lagi loan order man si labang Tanda dalam humkan adukan sih natum silpon di pulasam kali pini ke entum hum pli hum fosi silip salah lasi penap penon
Dito matha bangke itum SDPO tum tani tum nang chunung rido apan dak magistrate pa chunung rido na mo sisa continue process ong sindum continue kon doji polote ditum kaita cooperation ang pidunji apan kaita nang sirap ang situ dunji ditum Carbang Autonomous Council order tani tum ditum respect ji honor ji posipu sitami so nang chunung rido manke non dak itum his excellency governor of some dak kiwang jalam do 30 year ni most of 30 year ni kiwang jalam do lasila so program judat sinangsa lasila judat te itum sirap citupen kabang so gicok citum aman ke license ta itum cek na ditum nang dunji operation ng pidunji kabang gicok si cituman itum ta action and ponji jalan kumasak dulu la si cok itum la itum his excellency governor of some bang dete la so program tang dete ditum la bang so adrak ditum continue itum claim pon soal lu ka biya tong kan nang itong manggo pen an ba ko ali labang ke lalu ni tum non mga chini at kekidar lo at area ta ketan na dukan do tik tama la sini tum bangsi itu ma list ji komasi trading license ko doma komasi already ka apply tang ma already masih apply tang ma pen komasi hadap kelong tang ma comment period ma renewal de ma ditum la check ko jong se avie potin tum pudikang ko nang tum immediate nang ada taxation office do so taxation office bang pen nang litum dak nang apply nang ko dapat dong si proposal text tapi kita nak proposal text aja mana publik malah awareness ada domong lagi lalu bang so continuation gitu domong nanti la penangan ulom ni tama di kono no DRC jadi potensial lang tumbang ke apply ke det kosong si kono nanti lagi tumangkong BRC ke business registration surveyor lagi only municipal board under BRC ke lagi municipal board jo town committee bang hok lo lagi BRC office ke lagi town committee afan office lagi lada hok latum pinang ji jong si town committee by municipal board or jurisdiction or lo polote BRC office of pining latum apart from that la BRC office pen behreta trading license ke itum municipal board mane town committee pen typically la municipal board pen ke piune lage laga ja kongobe lage itum Carbang Autonomous Council authority pen si trading license ke pipon di la si trading license ta lage as a whole itum la nang kok lage dage trading license pen NOC ke tribal ko non tribal acquisition velo lage I lage even tribal do nita jongsi dukdan jongsi inkuji bote ni lage NOC nang ji lasi inli of trading license ko lo pili tum tribal tumang ke inli of trading license LRC NOC pinang ji lalu la government office do lage jongsi non tribal bote lage trading license lage nang ko lage municipal board under si kami pada antan si kami la kosong si DRC si council bong ko dong si nami tum la kosong long ko te creation no lagi tum check po jong si netum patay si hin warning pigi jong si netum malam Carbang Autonomous Council alam ra DJ polo te lagi tum ingir check po until unless la tum trading license and ethic ke netum fees and ethic ke netum fees realize ethic ke la so don ke kuno laga final lo laga rule masih tok ang laga 1952 masih rule bato ang lagi la tum ta isi mana isia rules nang wailet lo bang jong si andi lo si and back nail ke aron masih do ke Carbang Long Japra lang Sopen Agustin Rongpar report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Puthot Hawaipur Borhole arong along hapit aingar kateng khenga jok hatak araratum kisung kachitong nang Nijang Carbang Long lakhat Troxy Kopili constituency arlo Kheloni police station ke parlo Hawaipur Borhole arong along Puthot patowe ajo porphai nerke prachiti mapor malam penada porphai throk apor malam an jopang thang hapit aingar kateng khenga jok hatak araratum penang kisung chetong nang kok Lason si hala dak araratum kacho ekacho som ahormu mate sok la pen kowe arong sitami ong dung nahok dun lopusi birta redon long Lason sinona mat birta ke long dun ateng ke hala dak Hawaipur branch ke se amaipur Dilip Kro apong ingnam rai koma sai kia tumaphan nang chelang dun nang ji pura apong chuning di damlo bonta halapu ingnam rai koma sai kia tum nonpu arnianta adim aklong an humri dam avelang bonta hala dak kisung ke phowek adim lake Kheroni Southern Range Forest asai hem athengnulo mate a hem thikup amatlo bonta ingnam rai koma sai kia tum adim aklong an nonpu arnianta kapali damdi dat labangke rara tum akisung aphan kopilo kamatha dunke mate kisung paphonang putong kamatharong maputa KSA amepur Dilip Kro ahin pen ningjepo kopai ke me parpi ga jok nonamat monit apranan ke damdela sitame hadak araratum kacho ekacho som sok la pen kowe ajasemet peinang an akana hok thetan dokok
kro pusi KSMA por tilip kro ahin pen nang pachinitun labenan parta ingnam rai koma sai kya tuma phan prabjin pen haladak nang cherai nang chikom donji mate nang kelang don chari jia phan pusitame kachunigri padapon Nijang Karbi Anglong Jirkin Deng Pen Planty Kro Report Bisanath Karbilai Tang Repini Prime Time Birta La Ampen Sik Kang Tonik Lo Kadog Wei Phanta Kurwang Thula Pen Dome Thakme